Liganat ano. Tagpila ni? Kana, 50 na sir. Kanera munggo. Isa lang. Duha lang kaya ako rang kaunon. Duha. Grabe ko dagdag ng 100. 100. Yan, mga banana chips. Ano eh. Bigat sa adang. Adrian's Alice Place. Sapatos. Kana ba? Sapatos mo din, no? Adrian and Alice Place. Real place. Oh, may playground, swimming pool. Okay. Alright, padahin to guys. Not sure feel like entrance. By the 50. Yan sa bulak. Okay na? Pagkasulat na ito ma'am. So nasa la entrance guys, tag 50. And I'm not sure kung saan na adre. Na Bukid. Ano dito sa Bukidnon di ay. So ato tayo ibabaw. Real place. Wow, reception area this way. Diyan tama na diyan. It's like playground to. Oh, so may nadari. May dalan dari yan. Punta daw ta dari. Gamay na area. Gamay na dalan. Murag morning na yung hanging bridge. To ara lagi hanging bridge Alright, atong testingan tabog ang hanging bridge. And I'm not sure if nabaybayad or appeal na sa 50. Tara. Nasa lang yung swimming pool. Wala lang na, wala'y sulod. Alright. Oh my God. Wow. Notice. Alright, hanging bridge guys. Wow. Notice 4 persons at a time only can use the hanging bridge. Wow. Not sure if mutabok ba ta? Orag adlok man. Alright. Dire lang siguro tatama. Orag adlok man guys. Orag adlok man. Na sila yung mga pandad to. Pwede
Overnight 1, 2, 3, 4, 5. Tawag ka ni Lukman. 4 person lang daw. Ganda mo. Oh. Nawan sa ikot. Dili lang siguro tamang tabok dito. Dili ratataman. Lukman, basig na ibu aya dia. Basig na ibu aya. Hehehe. Lukman, mato dito. Taro. Oh. Wala ba kay buaya dre? Wala kay buaya dre? Not sure. Tata. 4 person at a time naman eh. So kung di ka gusto mong tabok sa hanging bridge dito ko. Ito. Wow. Oh. Oh my god. Isunod na sila. Oh. Sunod sila. Sunod sila. Sila. Wow. Alright. Murang ko ga uyog ang pamati. Balay. Diri ta. Balik ta dito. Pero diri na tong agi sa ubos. Tsada di yapon diri guys. Para magnaybuhaya ilang. Oy. Nagtalit naman di ay. So good. So dito ta maagi karon. Ana pabalik taas. Hello. Wow. Pwede ka. Ganda to. Sorry. Isda. Mingod to te. Wow. Tsada ko anam di lang bridge. Mubo lang. Mubo tapos mabaw raman. I'm not sure if nabaybaya di kay murag kung imong tanan kay murag adlok ng kayo. Oh. Tsada ang pagin ang kahoy. Wala na ko ni agi dito sa hanging bridge balik. Right, derita. Cadag. Kada siya 4 person at the same time lang ang makagi aron dili kayo pa bugat. Aray lang swimming pool. Ako na itong akon kaganiya. Ito na playground dito. Welcome bay mo.
Mahumani Lake hanging bridge, function hall, tennis court, horse ranch, cottages, bonfire, reception office and view deck. Musig na pa dito unahan, wala lang ako giadtuan na. Tara. Alright guys, kung gikan mo ga nag-travel CDO or padulong Davao, tising lang mo gapit dire if gusto mo mag-enjoy, mag-picture na may remembrance aning place. Real place ang ngalan. Na entrance fee nga 50. So paki-check na lang for more information sa ilang Facebook page kana ilang mga houses for rent.